صل وسلم وبارك على آله. وولد صلى الله عليه وسلم مختونا بيد العناية مكحولا بكهل الهداية فشرق ببهائه الفضاء وتلالى الكون من نوره وأضاء ودخل في عقد بيعته من بقي من الخلائق كما دخل فيها من مضى. أول فضيلة المعجزات بخمود نار فارس وسقوط الشرفات ورمية الشياطين من السماء بشهب المحرقات ورجع كل جبار من الجن وهو بصولة سلطنته دليل خاضع لما تألق من سناه النور الساطع وشرق من بهائه الضياء اللامع حتى ورد على المراضع. اللهم صل وسلم وبارك على آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وما عسى أن يقال فيمن وصفه القرآن وعرب عن فضائله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وجمع الله له بين رؤيته وكلامه وقرن اسمه مع اسمه تنبيها على علو مقامه وجعله رحمة للعالمين ونورا وملا بمولده القلوب سرورا. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya alhamdulillah sampun nindakake sareng-sareng maulid Nabi sareng-sareng wonten ing Masjid Nurul Amin sehingga kanthi ikhlas nggih Pak nggih Bu nggih saya alhamdulillah mugi-mugi pikantuk barokah husnul khotimah kula panjenengan sedaya dados tiyang istiqomah ngibadah maring Gusti Allah golek barokah kanthi dunya akhirat. Muga-muga ditampa ibadahipun diapura dosanipun. Mugi-mugi Allah Ta'ala selalu welas asih dumateng kawula pansedaya ampun nindakake menapa ingkang dados perintahipun
lan diusahake nebihake menapa ingkang dados awisanipun sehingga dibuka atinipun dipun paringi padang jembar pikiranipun kangge ngibadah marang Gusti Allah saged enteng. Amin Allahumma amin. Dalu menika alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu adik remaja sedaya sampun kak tindakake sareng-sareng maos al-barzanji nggih. Lah sak menika pun zaman kemajuan maos berjanji mboten kados zaman kawula. Nek durung jam 12 dalu dereng leren niku riyen. Saniki paling pinten jam? Ana 2 jam menapa mboten? Lah sing penting kula panjenengan selalu emut maring nabine, manut maring Gusti Allah, purun sareng-sareng ngadah-ngadahke maos sholawat dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila saking menika sampun sareng-sareng katindake maos al-barzanji kanthi sak cekapipun kantun donga. Nggih Pak, nggih Bu, mugi-mugi gesang kawula panjenengan saged dipun tebihake saking musibah, saking penyakit, saking pancabaya. Muga-muga kawilujengan kanthi awal sampai akhiripun anggenipun pejah kula panjenengan istiqomah. Amin Allahumma amin. Pramila saking menika monggo sareng-sareng kula sing maos panjenengan sing amin. Nggih Bu, Pak. Nah, amin menika masyaallah. Gusti Allah niku mboten pilah-pilih dumateng hambanipun sing purun donga, sing purun amin kanthi ikhlas insyaallah dipun paringi menapa ingkang dados tujuan saged kasembatan, saged barokah dunya akhirah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil alaika ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ja'alallahu wa yawma ya'tiru syafa'atah wa yarju rahmatahu wa rafatah. Allahumma bi rahmati hadha nabiyil karim wa ali ashabi salikin alaman hajihil qayyim ij'alna min khiyari ummati wasturna bi dhayil khurmati wasurna wa fi zumrati wasta'il asna fi madhi wa nusrati wa ahyina mutamassikin bi sunnatihi wa ta'atihi wa amitna ala hubbihi wa jama'atihi. Allahumma adkhilna ma'ahul jannata fi anna fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi ghusuriha fa innahu awwalu man yansiluha warhamna yawma yafa'u lil khulai iku fatarhamuha. Allahumma rizna ziyadata fi kulli sanah wala tazalna min al-ghaifin anka wala anhu qadas rasana. Allahumma la tazal fi majlisina hada adan illa wa salda bima itaubati dhunuba wa satarata birdail
maghfirati uyubah. Allahumma innahu kana ma'ana fi sanatil madiyah ikhwanu manahumul qada'u al-usu'il misliyah fala ta'rimuhum min sawabi hadis sanadi wa fadliha. Allahumma arhamna idha sirna fi asibihi il-qulub wa fiqna al-amali sholih ya baqasana wa ala ma'amaril tuhur. Allahumma salli abaika zakirin wa ni'maika syakirin wa li amri liqa'ika min zakirin wa ayyina bi ta'atika masulin wa idza tawbana fa tawaffana wa rahmatunin wal amrulin wa khatim lana min kabi ahli asma'in. Allahumma afina sarra zalimin wa zalamin fitnati hadid dunya salimin. Allahumma ja'al hadha rusulil karimati syafi'a warzuqhu bihi yawmil qiyamati maqaman rafi'a. Allahumma askirna min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarru hadha minka la adon ma ba'daha abada wa sunnah hamdan liwa'i huda. Allahumma atina bihi wa li abaina wa li ummatina wa li ma'asyikhina wal muallimina wa dzaril huquqi alaina wa li jami'il mu'minina wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum man amat. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal fadla wa anta rabbuka haqqan wa nahnu abduka raqab yassir wa la tu'sir. Allah hajatuna ilaika kasir hajatuna ilaika kasir hajatuna ya Allah ilaika kasir lakum bi afiya tasir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salam alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Na'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Ahlul kalam Allahumma fiqna thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim
آمين